papa no mo hu se ne ma papa bi woni mu mama tena se everyday hu se papa no nyame yakope na afre no Bible says so anfre obi ntimi ma ne nchen yi da hinie no nyankopon amfa mfiri so ama wa wontumi na yensi wo hene na aso de obefa hencha sha esewada na obi ahu nyame nwanwa se bran na champon wa na ye de enim se wo de anya hwe wonte se yanom ebi adache doctor betwa na 8 years wi a ye de be ma wo no se wo kura de Paul amantemos na di kamfo ensemu ya ukogina ho pa ho ka yeni busa ho se aso papa nyansa ben enewom because wo de nanka yenim wo no na yenim se wo de sei na wotie ewia se bible kwase se wo ka wano tuma se jimifo se bi kraka na nutuma yebunyansa fo wo ka wano tum krampo na yebunyansa fo enti se na woni hwe ka adan na ne wo ka wano tum kayedin and edru na nya 1% awo samu me de to yadwin doctor nipa ba ko pe no nko ntimi mma ye nlusu eye yenya ye suban problem ni nyina start free ye nyina ye so delegates of which I make ka ho bi ye nyina ye so e sha se free ye delegate grassroots ekosi empanimfo so ye nyina ye ka ho bi adenti na ne defeat se 20 aso se 2024 ne wini ya enke no nso kambeka se doctor na me wini vale just wono na nanimu ohare doctor na bonese no aden papa no bone be na wayem na nti wonu obi ku a wono wonka bi nkyire nti se bi unhu se wo ne wo ye no no mfa no ehifa na won se doctor akogina simpie be na won se wakogina so a wo munkofu ya matwa mu ne ho hye ya mudi na tem mudi ne yira tem ehifa na won se wakogina abom mu bi mpudin I was mu hu the kind of person he is ewia se panyin wodue mate enso mante aden bone be na odi ayem contest na yekọ akonya na ato wo fie obi atimi pribi munyina mo contest nyina munyina mo qualify no two ways about that eye contest na yekọ aden obi anka na obetumi aye aden obi anka na wo ba wo beba be ya aboa party ene Ghana fo na mo de papa ekogina ho na mo di na tem na mo di ne yira tem na mo aden eti busa ho se doctor nso kogina simpie so na ono so toto mane ma aso ye party ne ye de kọ oseye ma na ye de kọ yie yom mo mamu ma ye nyesa o mo ye mpanimfo mo nyini ye se panyiwo ni hwe no wo wa abache mo ba ya che mo nyini mo di party ne so for so many years mo nim party ne ups and downs mo nim ne ya ebeboa party ade na won kan ye wo betumi na wodi obi atena ho na obi na wodi na tem to the extent say mami Samira Tiwei at the first lady na ye position ayeto aba na Samira won ka so be president o mu hu na wi ase ye say account na account to ni kunu na aka no na abeka no Samira me pay position we NPP enti mama ni din na ena wo ye fulani ni ena wa ye sei enti fulani fo omunye nipa modern Ghana yeda so yes anoma we modern Ghana yeda so yes ade we ena obi ye sei ena obi free hanti ena hwan ena me kan chemo especially miami nuanom asantefo miami nuanom akanfo mumiyehwe bibi ye because NDC ba power asante memye ne ebre akanfo ye ne ebre especially Ashanti region eastern there NDC form peye ni mahwe because omunim say ye ne eto aba ma NPP mama yire mo hu ena ye matani medi ye so no sister ne brother mumie sesan ya dwen na ye nyini Ghana ye koye nim wa amanyesem ye koye nim esane ma we emwa ye penipa wo bebe boa ye wonyansa wo nim de enye ne wo pe o se ne na nka ne wo pa me kai se bible mu
Nyankopon soma odifo se wonko David papa wonko yi David aso hene no okoye ono ane papa ka che ne se o mema ne nyina ani ofrefre mema kukudam akasi atenten ananka edum di akonwa eyeyi odifo ne hwem wo se da bi nye we na mehwehwe asa na papa ne baka sa ba ko bi no wonde wotesere so wo ne mmoa nete ho ne ho kura ahia o mafie wote nwuram Nyankopon onumum ena ne wohia no eti moma yenhwe bibiye David na wode Nyankopon akoma so nso hwe ba bia na David sha Nyankopon koyi ni free ye aden Bible say wo bre wa kan say wo bre ahantan fo ase na wo ma ahombrase fo so mo hwe Dr. Mahmoud Bawumia ahombrase a ewo papa yi mu odo tema a ewo ni mu eno na moma yenhwe adwumade nyansa ne nimde nyansa Bible say ka obi ni nyansa wo musa me awurade wo busa na nyame de ama no nyansa ne nimde a papa ne wo eno na moma yenhwe enya wo ye tani na ne yire ye hwanhwan eno na ye den wo ye tani a wonya nipa wo ye asantini a wo ye nipa wo ye bununi a wo ye nipa ye nyina ye nipa ye pe wo bi a wo de wo man no ebe kwa nanim atumpon ni agye wo man na free fero ne dom fo nsem ya gye friendis fo nsem eno na ye hwehwe enya wo ye sei Mr. Mo delegate edru ho a me se last year me to mabama Kennedy adenti na this year masesamadwen because yese kwasea pe sebi ensesamadwen masesamadwen because party a wo pese wo bedi so no wo kogina simpie so bedi atem se ye yenkwasea fo a me menya kwasea na mabeto aba ama wo wunnim adekwenti kwa wa join part na ne wunnim dia ene me beto aba ama wa yeden me na me wo Kennedy masesamensa aba doctor edientia because me hunnie papa ne betimi aye eti me self delegate edru kwa 31st January mama yenye boom yanto aba ma doctor na doctor hu se ye dono asantefo dono ye beto aba ama no Ghana fo dono omo beto aba ama no ye mpeni oba bedi atem sebi edi ye hu ene yase ebedi atem peni a wo mu oba ewia so ye be ma na wo mu oba e was so you have to bow your head in shame because obemu na wo free obemu e na wo free nti se wo mu ma na menim ne hawo bra mo bi nto aso Matia Ghana let me so that time let me saw but me hu kufo bus ahụ na me hu bus daw but me hu kufo bus e ma me frubi ko school na me wo Eastern region every kufo ene de sanwoma we nyina ba e de ade ejapade papa ben